Hagajinga lagai Champion League haprenga PSV Persia ika Royal Union St. Goliwas aba phai shagna ga jinga lagai ka Royal Union kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka PSV da laila ka wai Hagajinga lagai haprenga Benfica Persia ika Qarabağ agana ga jinga lagai ka Qarabağ kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Benfica da laila ar Hagajinga lagai haprenga Tottenham Persia ika Villarreal aba phai shagna ga jinga lagai ka Tottenham kala khor ga nam job hadin bagalala bat pelim ya ka Villarreal da shikul lanon bariaga ga shikul jong ka Tottenham le yoban tap lengba ka ungol jong ka Villarreal haka minit ka basau Hagajinga lagai haprenga Dortmund Persia ika Juventus aba phai shagna ga jinga lagai baro artli ki kenhun ki khai da mar sau gol hadu bokot ka jinga lagai Badhaga na kecil lekai ulah Howix leo bentap Argol nagbenta ke Juventus. Haga jinga lekai haprenga Athletic Club Persia ika Arsenal. Haga na kecil lekai ke Arsenal kalau khorga nam job. Hadin bagalala berpelim ya ke Athletic Club da Arlanon. Badia gini ke Argol juga Arsenal leo bentap nengkong lengbau Martinelli. Haga minit kwa nyau peu ar badu trosat leo bentap ya ke gol ke ba ar. Haga minit kwa pra peu nyau. Agway par kecing lakai Champion League haprenga Real Madrid Persia ika Marseille. Aba phai shagre kecing lakai ka Marseille kala yo betpen khi jar nengkong. Hago minit ka ba ar peu ar lengbau Timothy. Henry hago minit ka ba ar peu pra lengba ka penalti balakan jat do Mbappe ka Real Madrid kala yo bentap ika gol penekhaj. Bad haga kela min kata haga minit ka ba nyau peu ar ka Real Madrid ka hapani lekai satang shi peu ngut. Hadin bokar wajal leo priang ya ke red card bala penting kena ada ke VAR. Badai haga minit ke pra away ke Real Madrid kalau yo biang mentap ya ke gol pentam. Lengba ke penalti. Badia kan ke penalti lakan jat biang do Mbappe. Badai lama gini ki ar gol jong Mbappe ke Real Madrid kalau khor ke nam job. Haga ke jingle kai sedang jong ke Champion League menta ke samoi da ar la ke way.